Omureberezi wa Western College Diocese Right Reverend Johnson Twinumujune arabwira abikiriza okurikiraho muze gwo kurwanisa abahereza ba Mukama okwe omaresa ebine bindabigambire obwebembire mu mukuru abahereza ba Mukama mukaga batungire ebitinisa byo kuba bahore mukaga baba abavulizi so myanya yetu kandi abashumiri mwakire baba tutatamu kasiterera ngo mungaro mu bakubona abashumiri kuko warebo Ombuzi already yaba excellent diploma in theology, bachelor's in theology. Ukashanga Ombuzi in the masters. Mwabahura hata Ombuzi in the masters yawe. Actually haroni na akora PhD hati ya deacon. We are very grateful. Aba batakatumirwe babanze kurahira kuba kuza korobera ekanisa nabebembezi bayo. Yeri kurutarema obaza kwegwa umurumo Urugwero ni pamyana umisho garaha hatarigira wakubera muno twagira situmuza ko leta harona nawo tukwirura akagenda kajya gusata bantwara mu ndeba rero akarone mutuka bakayiza muno we amukorogo Bishop Johnson Twinumujune arashira kushemerwa okureba ngo abantu binje behireyo okereza Mukama omukoro guhwire omureberezi aruko batuma omyanye tari emunemwe yajendi araniterozi kandi zoberi ayatubobuzi ahabwemba bazi bire yo mushomesa ibereza karshe kuni ya school ogahati nabumbuzi kurabira akore Western University and Reverend Akofia turindwa Mukama Chiza kandi abwemba bazi zobero mureberezi yakunda yantora nayanje ko kushororwa kandi buranisima Mukama nimpereza nyakabira cyacho Uganda zo mu bapfura kidiko nare isima ntanga munonga ahubwo murebereza na timu kubasa kuntora no mbadiko nabe kumibira 5 maranga bw'embabazi tora natatancira eturabire tukakira izuba amakuraga gasha kwa Abraham Muganzi.